Hello. Ekeiretu. Dina o. Wewe tukihanaga ta wandeire. Acha tiga guteaga mundu ungu mani. Sani ndi Nairobi. Ndapita kuthi Nairobi. Sorry, atendira kuthi Nairobi na ndira kuthi Nairobi. Ndapita kuthi Embu. Umuthi ri tiga bundi wetha makotha gwikata ni no ndimwendire kwanza ndimurithie nyeki wacha ndume endia kwiraga ni aguranire icio icio ticio ndirakuhe ndakwira atiriri ndi Nyeri nyumite riu ni hindi ndirakinya Nyeri nyumite na Nanyuki ndenda kugeithia mathi riu ngicoka gucoka na Nairobi hwaini sana nindiratukĩirwo Embu nindenda kugeithia arata akwa tene sawa riu ni riu ndi tourist freedom niliipata kwanza next weekend ningathii Mombasa. Kagiri ni arenda kundwara Mombasa please. Tiga nugu kai gwitwo ndire mukuru niwe. Haya ucoke wiki atiriri ndakinya ri ni ndenda tuonane kadiru kana ni karaheire. Okay. Sawa. Bye. Sawa thie see you. Karo mugurukiwe.